Lah, sapa ki? Pak Haji Apip. Wah, double strike. Oh, mulai. Double strike Mas Kaji Apit kayak double strike. Aja loro-loro Mas Apip. Kok siji Mas Apit, kok siji. Kancane pikirno. Kancane wetan iki lho pikirno kuwi Pak Kaji Tipin. Ayo Pak Kaji Tipin. Wah, iki. Wah, iki abange dino Minggu. Oh, terang ya. Kan plesteran. Bang Komel dapat istimewa. Ejer habisin Bang. Rajute amis. Mbak Tipin rajute salah sampo. Ayo Pip. Wah, ayo Mas Puji. Bawale habisin. Amang Yus. Khusus Mas Apit kae siji aja ngenteni. Pak Haji Jumaidi nongkrong tok. Wis hampir. Bawale hau bawale. Bawale hau. Bawale hau bawale. Pak Haji Toli, Pak Haji Jiran, Pak Haji Agung, Pak Haji Disin kumpul dari siji ya. Nah, luang. Aku kan dientok ya. Waduh. Halo. Alon Pip. Wah, ngeri. Kejar habisin pokoknya. Oh. Awal satu kenal nila 50 kilo. Bose kayak mikir ki piye cara entuk iwak. Ora mikir iwak tindak pemancing, tapi mikir piye cara entuk iwak bose iki. Bose Pak Haji Agus. Wah, kayak untuk menang kayak. Aja diculke. Lus. Masuk. Amang Yos. Gampang po. Gak bahaya ta? Pas Haji Apit mebengi sampone bener pentin kok. Double strike. Sing kene iki anteng iki, kene anteng. Wis sekali mangan nyetrek terus. Bawale hukum. Bawal. Agenda Kamis besok tanggal 28 di kolam Banyu Sawah, jok kalper 1 kintal. Waduh, jalan bebon. Sahabat angler mania, selamat menikmati mancing di kolam Bumdes. Istimewa. Mas Haji Apit meneh. Wes, enggak bahaya ta? Ya, Pak Tipin alum iki dina iki alum. Sampone sansil lho. Wah, kayak nyangkol kan tempe balik nyangkol. Nanti nyangkol nih maring.
Bejon kayak nyetrek nih bejon. Bejon, alon bejon. Bejon, hop bejon. Pak Kaji, alon Pak Kaji. Pak Haji Toli, alon. Pak Kaji Toli, alon Pak Kaji Toli. Lah. Wah mana terus, hajar terus. Bawal Kolam Bundes melawan Boncos. Wis, untuk ya dapat jas. Yes. Selamat ke Wak Om dari tenggelamnya Kolam Bundes. Selamat ke menuju kolam terus. Nilane ngedeti nilane. Bawale ngedeti. Pak Kaji tipin tilem. Oke. Wih, anu Pak Bin. Pak Kaji Bin ya, Pak Kaji Bin. Pak Kaji Bin. Bejon. Alon Mas Muji. Pak Kaji tipin bom irung Pak Kaji tipinnya.